Now, ngidawukhuluma ngaphasi isihloko lakho la ngithi kucima kwenkanyeti Yelive. Ngisho ngithi ijulile lenkulumo lena ngibhekise kakhulu kokandaba ingwenyama. Ngwenyama kucima kwenkanyeti Yelive kusho ukuthi le live lelo selemuqwe lesibusiso uNkulunkulu labe kalibusise ngalo kuthi litawuba live lelibusekiseke kangaka ngoba inkanyeti isemela njengesibane sekukhanyisa indlela kuyavakala na njengemagnet yaleti busiso letivela kuNkulunkulu. Now kucima ke kwalenkanyeti kusho ukuthi lelo live lelo alisena sibusiso seliyahlaya nje esigangeni. Iyente kanjani lento le? Asiqale la ekuthenini wonke umuntu utalwa anesibusiso sakhe. Akekho nalo yedwa longadalwa nenkanyeti yakhe. Lenkanyeti ngiyo le khomba le ukuthi lo muntu lona utawubusiseka kangakanani noma utawugqama kangakanani utaba mkhulu kangakanani. Kuya ngalenkanyeti atfani letinkanyeti lobungedu. Ikhona inkanyeti nje yengqebo, ikhona inkanyeti yekusebenta, ikhona inkanyeti yekusebentela uNkulunkulu office la ngodinyeni. But nyalo ngifuna ukukhuluma ngale nkanyeti yani inkanyeti Yelive ngoba nelive linenkanyeti yalo. Asengilokubekisela nanga emave bo DRC lawo mave lawe anetinkanyeti letikhanyako bo Zimbabwe, anetinkanyeti letinhle letinkulu leti so bright, but Sathane wafike wadeba ngoba awabona lamave lawo ukuthi ataba ngemave latawuphakama kakhulu anjenge kakhulu, wadeba leto tinkanyeti. Ingako namhlanje lokho ahleti tikweminotho lemikhulu kodwa yatsatsalata kulukhuni kuyaphambili akaye embili ayasiphalata yatsatsalata. Sathane lakwendile webele nkanyeti yawo. Uyeba kanjani ke Sathane lenkanyeti? Uyeba ngekuthi la etikhundleni la ebakhosini la kubaphathi afike awise labantu ebukholweni noma ke afake la etikhundleni bantu labanemoya waSathane, bantu abanezinhlitiyo letimbi abafake la etikhundleni lata ukhona kubasebenzisa athi umuntu angipresident abe ayi-agent yaSathane at the same time noma abe ayinkosi abe ayi-agent yaSathane at the same time. So Sathane ke ungumuntu lonenhlitiyo lembi akanavelo nalolincane. So uma ke inkosi ingumuntu lonenhlitiyo lembi lengenaluvelo noma sive singahlupheka sikhale kangakanani akanqindeki akathinzeki akanamsebenzi. Ingakho ke ngwabhekisa kula magama lawa kuyo ingwenyama yemaswati ngoba thina silivele likholwako ukuthi asende lokho lokushiwo indlovukazi nayithi nase ubutholile lobungcwele hlala ungilongcwele. Ngifuna nje lokuthi ingwenyama yethu khona sitawu achieve lokuthula lakufunako, khona sitawu achieve inhlala kahle sibe sivele sinekuthula. Kubaluleke kakhulu ukuthi ingwenyama ibe centered kuNkulunkulu, ibe rooted kuNkulunkulu, ingafuni labanye boNkulunkulu. Now Sathane nakafika ufika Sathane nakataweba inkanyeti Yelive. Sengishilo ngathi lesinye sesono lesikhulu langena ngaso sono sekuphinga sono sebufebe afike afake sono sebuphinga ngoba Sathane lithi live la uNkulunkulu ungamniki lithuba noma kungamniki indzawo Sathane ngoba akangeni noma ngangikuphi kufuna kube nalento kube naleli gate lotalivula khona tongena. So waqala kuphinga waqala kufeba uyangena ke Sathane kuwe athi angangena ke bese sokuhlanyela lo moya webusathane. Lapho ke inkosi nase ibanjwe ngisathane konke kwenta kwayo sekunebusathane ayiseneliseki seyivuka umhobholo yonke imali sengeyayo yonke imali nje seyiyati hubhela ayisenamsebenzi nalesive noma sive sikhala sithini akancindeki kusuke sekungene Sathane ke lapho. Utawubona ngekuthi live ligcwale tinhlupheko letinyendi lehlelwa tinkinga lehlelwa tinhlupheko ngesikhathi lesiningi. Why? Inkanyeti Yelive seyicimile. Utawubona ngekuthi live futhi kwanzene bathakathi kwanze kubulalana kwanze konke lokubi ungaze kube njalo eveni. Kusho kona ke ukuthi asengilokubekisela njengabo Malawi alifakwa ngekuthakatha kuyathakathwa kakhulu. Le nkanyeti kudzala ayiqima Sathane kudzala ayeba. Now asengivete lokho ukuthi nakayeba Sathane le nkanyeti akayidestroy ngoba ude emandla etikwayo futhi akayicimi ngoba akakwati ukuyicima. La kwendako uyayitransfera uyisusa la kuwe ayimikise somewhere njengekuthi nangabe ngiphethe ilambo afike lo myali lithathe ilambo alinikete lo
still liyakhanya but asakhanyiseli mina selikhanyisela lo. So wenda njalo Sathane ufika kulamave lawa labusisekile athathe le Nkanyeti ayihambe ayoyibeka kulamave lawa langakholwa nguSimakade lawa la centered around the devil lawa labuswa ngema devil worshipper afike anike bona le Nkanyeti yakho isale ikhanyisela ngalo ubuyele live liyaphumelela nje liyagcama lendana lamave lawa lokuthola ukuthi kugwadla kuhamba phambili bomake bayanganyula nje etradini ngcono konke lokho kuyadzakwa kuyalalwana kwentwa yonke lento le imali ayipheli kulamave lawa. Why Sathane ugijima aye kulamave lawa lathi ayakholwa ayobashanga lethi inhlupheko ngokuthi afike ebe le Nkanyeti abuye atoyidibha ngala nisale ninengale nikayo ngathi inhlupheko nyalo kuvela kugula kuvela tifo nifunze kuloyana nibe nenzondo nibe nemona nihlala nje niphithana nje sonke isikhathi. Why? Ngoba iNkanyeti sewuyebile Sathane yalelo live uyebe through emakhosi enu ngoba khumbula ukuthi ibhasi ingangalo ingaka idriver ngidriver munye umkhumbi ungaka udriver ngudriver wawo. So Sathane angadukisa lo driver wonke lo mkhumbi uduhile. Sathane angadukisa lo driver webhasi yonke lo bhasi leyo idukile kuyavakala. So live liduka kanjalo ufike Sathane a destroy lamakhosi awende lamakhosi abe ngema agents akhe aqale ke emakhosi manje enyalo sekagijima sekasebenzisa buloyi magic buthakathi all those bad things angazacale kwenda njalo akasekho uNkulunkulu ke lapho sasebenzela Sathane. Now uthi awukhumbula nje kaIsrayeli kugula lenye inkosi ithume emanxusa ukuthi akahambe ayeSiria ayoyiphengulela ajutshelwa ngumprofeti uthi lo mprofeti kungoba kude uNkulunkulu kaIsrayeli ukuthi ningaze niyobuta kuBhali niyobuta kuSathane. Uyayibona lemvo leyo. So emakhosi ke lasabanjwe ngiSathane yonke into yabo sekayiyenda ngebusathane akasafuni lutho ukuthi uhlanisa naNkulunkulu kongela kwendako sekakwenda ngebusathane. Lapho ke sibusiso saNkulunkulu siyakhwesha khumbula uthi uNkulunkulu nakho umaIsrayeli uthi utawubusisa kuphuma nengena kwakhe uthi uyawuyala ngisho netifo tingasonzeli manje ke nasekusukele sibusiso saNkulunkulu shothi itifo sedlalela khona onke inhlobo tema viruses nenhlobo tema bacteria onke amagciwane adlalela kulelo livelelo isizathu iNkanyeti isuke seyicimile. Now ngiveta lenkulumo lena ngoba ngifuna ingwenyama njengenkosi yethu emakhosi ethu nje ake sekuyahlala phasi abuke lokho ukuthi lizembe liwephi. Nawubuka eMaswati nyalo eMaswati abhiza yanhlanhlatheka nyalo sekude lokuthula nanaba nje bedemocracy uyayiva nje bafuna idemocracy bakhuluma bathuye uNkulunkulu. Now let me tell you this lithi live la uNkulunkulu animangali ukuthi na Sathane uyadenda ingelo sekhanya kusho ukuthini lokho. Sathane angathi uyathi disguise sonke isikhathi akathi veti anguSathane because uyathi ukuthi ndambalekela. So sonke isikhathi uvela angiJesu uthi veta akukhanya kanjalo ke nakuleti nama agents akhe leti nceku takhe utenda tivele tibonkulu titingelozi kanzi timbisi tivela titimvu titomtshela ngekuthi tifuna kunikhulula. Usho njani umuntu ukuthi ufuna ukunikhulula but at the same time abe anifuna ama donations ukuthi nimdonatele yena khibike adle kahle anjweze ngetindiza nguyephi lokukhulula ngikuphi ke lokukhulula lokho loyo uyabona lokho ukuthi usebenzela Sathane. It's just that Sathane so umcamouflage so disguiseile ngaye wamveta ingelozi ekhanya kanye nguSathane. Now ubonaka naloko ukuthi lulwimi lwakhe lulula ekubulaleni ngoba phela vele lisela litele tokweba nekubulala bayanebele ama donations and ku easy nje kunicatha tinote lidlame ukuthi nibulalane. Why? Kungene Sathane ngene Sathane kude la kunaki uNkulunkulu khona kulethu lethu ungene Sathane niyatendela nje kwenu akusiko kwaNkulunkulu ungene Sathane. Ngikhuluma ke ngekuqima kweNkanyeti ngumsebenzi ke wemakhosi ukuthi ahlale phasi and introspection atibuke ukuthi Nkanyeti nzini uqime njani ucinwe yini kukuphi la sifike sabane libatha khona
bese ayethi angabona ukuthi lizembeliwe la sekahamba ayancanzeka ayawulithatha. Nemakholwa futhi ngalokunjalo ngumsebenzi wawo kuwathandazela emakhosi, ngoba kubhayiza kwemakhosi sengishitsho ngathi emakhosi ngola driver live, nakabhayiza lamakhosi kusho ukuthi wonke lo mkhumbi uyancwila nala makholwa atawuncwila. So kuze kulunge into emakholwa kufuna angayekeli kuwathandazela emakhosi awo, akawathandazele. That's why iBhayibheli lithi thandazelani emakhosi benu nebabusi benu. Inkosi yemhlaba wabusela amagama lawa. Ngiwakhuluma ngoba sakha lelive, ingako isikhathi lesiningi ngikhuluma leli qiniso leliphelele ngoba sakha lelive. Inkosi yemhlaba yabusela amagama. Amen.